mà phishing attack rồi rima nó dễ rồi chẳng website đó habi thang cả cái mà atom sana apps rồi install ngi thang ở email eva gmail chẳng mấy mà jaga login khai jago like ni Spotify ang thang YouTube account ang thang just apa omale hack khai jaga nei chẳng am no guarantee ri me মানে hacker তো hack khai nei nang am na botike secure ke tongman amani thani ose ni mobile borok app install khai ke borong no choli ri mano ta mane control khai mano hi everyone hai jotono no lamsukiro ani YouTube channel salkaduk mangka norok bai malaya eba YouTube video upload khai jaga tamni himale norok to saini manghana je ani Facebook eba Insta follow khai tongnai rok ani YouTube eba Google kisa problem mane bagai norok jotono saimana haipano baksa saimi rongna ang taisa side nai ani Google account ani je YouTube connected Google account amo tam hinai hack khani mano bai keng kha amo norok no sai khnar nai o video ni bisingtei tai kwang mano nukjaka Tripura hasteo chini munganang tai chini kokbrok ni first TV channel kok Tripura Notice India amo bo hack kha tai haro tongnai chini Dasomir je jorani kok sanai chini anchor bini bo YouTube problem kisa nukjaka tai the borok production kokbrok ni YouTube channel bini bo hack kha nai khanaka tai chini videographer chini da khagofor bini bo YouTube channel cholilia hack khani khanao ke tabuk sanamu sungho bai ke engkha tamung ke engkha botike hack khaijak amo to hackerok to hack khainai no nini YouTube channel ni earning ka ham phayo eba nini views ka ham phayo ongka borok amno nanai no angkai puilao ani khobor sajibana ang jefro class 5 haikano go afro ang maichai tongmani atomsa ani mobile andro screen on nugui tonghana amo Google could not verify this account belong to you nai ang sokung thaga hai tam ka ni account so angkai ang maichabe kya na nai ne kya tam ka angkai ani YouTube thangnai kya YouTube thangnai bani ani joto YouTube ni je ang sign in khaijak amok kamai thangka angkai kamai thangka kana ang mail thangka Gmail thangwani ani arni je sign in khaijak amok kamai thangka angka one thangka hai tamong khamo angkai nai nei mani joto Google ni ani joto sign in khaijak nini YouTube ndi Drive ndi Google Pay ndi joto kamai thangbai kya angka one thangka hai omo ang kono link obo login khaijagya botike engkha angkai ang sabno call khaya palmalia ang tijarawo angkai chini Borok TV ni founder chini da Monojit ang bono call khlainai kya dara ani Google account tamjaning thaka atomsa mane ani problem no sagata angke bosau nini email password re ang check khenin angkai ang bono roka ani email by password angkai bosau nini omba hack sang thagobla nai we notice unusual activity account masa subscribe to login khaine you are trying to sign in the device that Google doesn't deny and you don't have enough information to verify it is you for your production you can sign in here at this moment try again you know what bhai text khada kabne over Google couldn't verify this account belongs to you text khada kable
Engka amte kenakan kena ani bekha tebo deg engka. Olo kai once ka tam claim sano. So hang to try na khai dang ba login da claim no password change da claim no. Engkai kwang ma bai ni dolok baksa Mumbai ni baksa Bangalore ni IT company wo eba software engineer rok tongo Pune wo ang borok bai contact khai ka. Engkai englia adin horo englia ang keno ang thuyu malia try khai dong ge next day ang keno ang college sa thangka college sa thang keno ani professor no ang saka emna ang horo na ang message kari ka ani professor rong no sir ani Google account hack thaka tam klaimano am kisan rok help klaimano na yang bong nasangka engke do kana phaidi nailen in sauta ke next bang college thangka engke college thangka ani professor rong na ang help ni bagai chane kya sir ani Google to ate tingkha rok kisa help kre dingke aro thangai asugoi laptop rogo chung check khaika ge borok try khaimani malia engke bahike man kha nale tension tongjak tang male ani Google Drive rogo kwang ma notes tongo tai ani project ni joto ani samung ni joto document tong ani drive tai Google Pay to choliya Google Pay choliya ka baire to ase cash use khaya Google Pay rok use khayo so keno ani Google Pay choliya kanang wanai thaka rang rok da kamano bank ni so gai haikeno pai chari ko ang nogo phaipika gai no phaikeno anglia try khai tong gai mail lok khaika ang puilan jimno mail khai tongo Google no mail khai mani kuno positive answer maya so gai am tekeno wana mato phaijon wani botike recover khainai gai alakeno khoroksa darano ang salia bona message kya nini Google account na manphika na recover khain so gai maya khogni sakata gai ang check khaine ni sakabo kena ang taisani mail by password ro pika ate ni ke bo check khaine kya ge check khaine keno saimangka kwangma chini Google account by chini email eba Gmail changa mai kwangma jaga login khlaijago like nini Spotify engthang YouTube account engthang jesapa no tabo nini trending mane tam hinayam no stock market khai diba stock market ang khayo so haino bagai kwangma jaga no ani email use khaijaka ga furon bosao mane bo kare naikha ga bosao ano nang belai sign in khaimane bagai borok capture khaina ka ni email no ang bono sangka jespan ke naigade ani Google no gisa mada manfino recover da khaimano check khadi ne ke bo try ke clear khaibe kya clear khaibe keno angai thangka harmony bagai 1-2 week rok na kana ani YouTube choli yang mani okay tabuk sanam busung ma khai je chini joto nai tong nai okra charai joto no jeng chini YouTube eba Google je sapana jeng amno omale hack khai je kya nei jeng amno guarantee ri me mane hacker to hack khai nei no ke nang amna botike secure ke tongman amani thani ose tam nei mala jeng chini baksa YouTubers sok tong jeng ads mano YouTube to ads kwang mano solar PV solar rok nei jeng mano kwang mano cái chừng am nó email rồi có phải cái chừng mail reply rồi đi lời cái mail active càng cái borok hack cái này মানে chances 많이 타고 이 뭐 어머 졸리 리턴 하여튼 cái này baganya kubang ma chừng rang ni bagai chừng sam khanya thangai chini kubang ma chini document dok thang chini Google Drive tong bani amro kamai thang bano so hai ne bagino ang joto nai tong nai lukorong na sanam sungo chừng
Jadi business khai ngang cái chẳng tay sa email tipan được khai cái sau tại mà là chỉ ni personal email lúc vậy chẳng use khai ngang cái amo ứng mà nó anh ta hay tới sẽ hack cái con mà nó hacking này và trick dong go as to salia con mà phishing attack rồi rima nó Jeffro chẳng website đó how bị thằng cái con mà atom sana apps rồi install ngay thằng go cái abo tam sanai hacker nó install khai được bọn ni sai mà nó tam thì mà là borok nini mobile borok app install khai cái borok nó solid di mana ta mane control khai mano rat attack rok nei chang no ko ante he kabang ma virus eba kabang ma trick dong hacker rong di thani wa kam ti dong no ang sam song gon rok jot no save tong di alert tong di ang to mani thanga he pa no ani account tai amte hai hack lak nei ang sure rime 100% tam ni male ang thajing of saga hacker to hack khaini no ingamo nini thani ose nang botike nang asuk botike nini account nang security rei tonman amonin thani ose tai ang chotong hambai nam so especially chini bai chini youtubers nam youtubers nei pona wa hambai maro tai chini da monojit tai especially thanks chini da deepak no ba boba no onek recover khaitani chubaka tai joto chini professor tai joto software engineer ro tongnai tai IT company so khlai tongnai rong no bo haina hai hambai ma ro norok ali account no recover khlaina bagai norok ano chuba mane bagai norok bela bela ke pipeline hambai mari bo kai norok tebo saimana musungkha eba norok ni tebo sung tong ge norok ani YouTube comment norok sungi mano te ani Facebook eba Insta norok ano DM claim mano ke tinin bagai asung sinai bus kang ni video rong na nanya bagai ani channel subscribe khana ta pode asuna hambai